Man penny for me cream mother say work pem traditional area. Edi ato na na ma doku asia meje. Ya wo yemra hwe bedwani de ma de hye work pem north. Osay your so for be de echi o hwe trade and industry so. Say ne ya ye de no asiso say Aberewatia no. Na ewo a chance royal family abusua mu ewo amano krom work pem. Wo poyamantemu no wonhwe na su ne ban bia ensem fata. Wonhwena womo abo mabinu nyina no womo nyina se emfiri ho sebe ye munyam hye ebekoso atena wonmo kro no mu Adom TV etoso Ahimaya womo ewo Ekuapem traditional area esi Aberewatia foforo awo ama dokua esi ama eje womo de tudwa se Aberewatia womo esini foforo yi enhwe na womo na social vices bi ti se enkwada womo de womo ehye enubonimu empriwanyinsen no ebebrase ewo Ekuapem empatem Ahimai ene Adom News Central for ekasa womo de tudwa se ne ekono eyade a ema ne homni so a ehu behia se womo ebesi anokwan womo kiremu ehu behia se mrahye bedwani a womo esi na Aberewatia no ede na hoden ebeta wo na echi no ma bresa de na ase ade ba ko na mesrew se Ekuapemfo de yenkoko ni education nti yebesrew se boa meya titiru na suku kono wonko na biri nyina wo se meya mprewanyinsen ni nyina sofi Marima wa akwakwatra ghetto ni ade enti ye besrew se wo beboa yen na sa ghetto fo no yen so ya hwehwe okwan bia ye befa so na yen ayi won afi wo na wajai emia wodi won achi eye mayoa no kwaresem ade ehia yen pa Ekuapem e ka chironsi wo muntutu America enko bebia na wonsu anwade na se na woti mpo wanye se mesu me pese me te se na na dekua anu ya na ye bompai se mo frei be ya mayen Aberewatia awo ama dokua esiama eje ade tudwa se womo enka womo emom no munkuntia sa social vices no. There are other external factors ena etimi boama nipa ekokudi sa tibianim. Until from the beginning, na siyesi retakela collectively. Ese nyina ye adwuma. Na ye boa masa external factors na etimi leadi manipa de won ho go join sate bia no. Ye hwe na ye address sa external factors no. Na a prevent more